Urio karirite giti ari mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambuka Ilemia ni ameneretie guchokera gwa nkamira chiarithi ba kaunti Muturi miundene ya karibatigania. Akiaria Kailemia norete county commissioner wa Isiolo gochwa ntaira ya gutura gutigira nkuchanio ira chethiretwe igikujirwa ni gukinya muthia. Nyuma ya kuthurwa ta murungamiri wa Ekuru kaunti ya Meru, rugendo rwa mbere rwa Elizabeth Karambu Kailemia rwambirite cukuru ya Matirine primary wa ndini ya Thiruruji na Gembe Central. Cukuru irumiriritwe ni mpanga ya mpara antu atetheretie aritwana bia kuria bagwatanirite na obisi ya mubunge ndani kiri wa Karitho. Twena into no ndete uwo twena tuto nini atweje turiyaniria babwe tukareta mbeo na inye irio biria boronera bie flagged off president nyabio no biejete kwa turugira antu atwetera munenere mpoke tweno emwe na nkunia emwe mpembe ka whatever twejete na nyinga we atwambe turete na untu tiomba kwera mtu rete koita o mwira mpongera tebu. Mama Safi, tunakupenda, karibu sana hapa ni nyumbani na nkoro era wethara weni yote thinya mbere othurwa murungu ete ambere owetithia na nkoro uria nio na ria tukuonera na ria mheshimiwa ndani kile atwirire mami wetu ritanirie ninu ngwe na wetona ingwitiga no kuona kilea kweri tumuongola twamwita Mama Safi tugwa Mama Safi kasi Aja Kailemia kinyajukitie anabairi na kuwa kabathomithia Mwanka University nguruki gutara bangi bare agatumithiriria nguce cukuru kwa adapt kana ka Safi kanana kaka kana gakwa kuma ruare gakathomithio Mwanka University mwaka tena rugendo rwa we Mwanka kinya miene atigania ta cukuru ni Maburua Lanyiru na Kiremu uria kinyaku aejene utethio bwa irio na ku agitumaga ntumwa kiri commissioner ba Isiolo na Meru bathirie mbare ya nkamira iria cithukiraga county iji nkoromba antu ba Isiolo government ya Isiolo na nya government yetu nao nuntu twina security kebe security itwongongerwe kebe igwetekaniria twetekanirie endete mantu andwa nuntu bo bareta nyomo icio by force kana tu babwethagia we na thai umenye igwetete kura na itukwenda kwanda miunda yetu kwa tutikwenda okinyangirwa itukubugirwa ke inya twena ng'ombe cie na mpara ende tutikwana kamera cie yo tukinyangira munda inya tware mana ndi twaga inya bingi bya kuria season iwe ibwega nonto bwa mheshimiwa wetu Madam Elizabeth nonto bwa kuikua kiriro getu ingwitikia mante ya ngasi yetu kimindia na kwetu kwina thina muno empara na Madam weko na buu na respondere Dennis Mugendi, Weru TV, Gembe, County ya Meru.